Ma käisin The Running Man filmi Londoni esilinastusel ja nüüd ma jagan seda kogemust ka teiega. Esmalt seisime me järjekorras, et fotoseina ees pilte ja videoid teha. Varsti on minu kord. Siin ma viisakalt ootan, et filmi peategelane Glenn Powell lõpuks vaibale jõuab ja siis lubati mind ka vaibale kõndima, aga ma olin nii närvis, sest see oli nii hirmus. Kuidas ma siia sain? Meid sisuloojaid pandi vaiba äärde kindlasse kohta, et me saaksime vaadata, kuidas filmistaarid saabuvad, fännidega suhtlevad ja intekaid annavad. Really appreciate you guys being here. I'm so proud of this and I'm so happy you're here. Meil oli nii äge võimalus Glenn Powelli ja Colman Domingoga pilti teha, peale mida suundusime kinosaali, et filmi vaadata. Ma sain Colman Domingo ja Glenn Powelliga pilti. Saalis ootas meid natuke kingitusi ja laval rääkisid filmi tegijad filmi loomisprotsessist. Stephen King's The Running Man has been one of my favorite novels since I was a teenager, so getting the chance to adapt a new version for the screen has been a real gift. The nicest cast in this movie. It's unbelievable for what a gauntlet this is. I've never seen a director throw themselves into every frame of a movie like you. The Running Man on kinodes alates 14. novembrist.